Kitabu cha Maira mriango wa 96 mstari wa kwanza hadi wa 13. Mwimbireni Bwana wiramusha, mwimbireni Bwana dunia yosi, mwimbireni Bwana na mumulike. Tangazani kila siku jaokolajo, tangazani ngumaye kaiza mataifa. Gambireni makabila gosi dzulu za mahenzoge gakwangalazi. Mana Bwana ni mbomu, anavirya kulikwa jomu, anavirya kugofwa kuriko milungu yosi. Kwani milungu yosi ya mataifa ni vizuka tu, ela Bwana waumba mlunguni. Nguma na mamlaka vimbereze, nguvu na heshima vihatuhe haeri. Mpeni Bwana henwi mataifa gosi, mpeni Bwana nguma na nguvu, mpeni Bwana nguma iviriayo dzinare. Rehani sadaka na mungire kaiza mihaka ya kwakwe, muabuduni Bwana kaiza udzo wa ueriwe. Tateni mbereze dunia yosi, gambirizeni mataifa Bwana anatawala. Ulimwengu uimara kaudima kutukuka, andahukumu mataifa na ukarakara. Mulunguni ni kufahirwe, tsina yererwe, bahari na irurume hamwenga na jose virijo ndani mwake. Minda na jose virijo ndani mwakwe na vishangilie. Gonyamihi yosi ya tsakani indaimba na fahiro mbere za Bwana, mana akudzani anadzahukumu dunia. Andahukumu dunia kwa hachi na mataifa kwa uaminifu wa kwakwe.